Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu rekreaciju. I danas vas želimo informirati i motivirati na pokret i zdraviji život. Stoga vam donosimo reportaže iz fitnessa, rolanja, zdrave prehrane i nečeg zanimljivog i drugačijeg – bejzbol. Jeste li znali da u bejzbolu nema vremenskih ograničenja? Utakmica naime traje dok jedna ekipa ne pobjedi. U našem zdanju to je primarno američki sport. Doduše zanimljivo je da ga zapravo igra se sad po cijelom svijetu. Recimo u Južnoj Americi je jako popularan sport gdje, ne znam, u Venezueli možete doma dovesti bejzbol igrača ili doktora, odvjetnika, to vam je više manje ista stvar. Pošto u Japanu se igra bejzbol, a recimo nekakvi početci bejzbola u Europi su bili sa tim nekakvim američkim bazama koje su se dogodile. Zato, na primjer, Italija i Nizozemska imaju najviši rang bejzbola, zato što su tam počinjeli nekakve vojne baze. Isto tako i u Splitu započeo bejzbol u Hrvatskoj, ja mislim tamo 40. godina, baš sa američkim vojnicima koji su tam prvi došli. U Hrvatskoj postoji 7 bejzbol klubova i to u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Splitu, Varaždinu. Naš domaćin danas je Bejzbol klub Zagreb. Bejzbol klub Zagreb je nastao prije jedno 45 godina. Zadnji uspjeh koji smo imali bio je međunarodni turnir u Budimpešti 2023. godine. To je bio Confederation Cup B pool koji smo osvojili, ali bili smo prvi. Osim s klubom uspjeha, također ima nas par članova reprezentacije. Ja sam u reprezentaciji još 2 dečka, Šime Vrbanović, Fran Stančić-Vidrać. Reprezentacija je jako dobra. Prošle godine smo bili 8. na Europskom prvenstvu, što je, ja mislim, najbolji rezultat do sad. I cilja se na olimpijske igre za 2 godine, da osvojimo to europsko i da imamo budućim generacijama nešto za dati. Sve je u bejzbolu složeno, od pravila pa do loptice koja ima čak 108 šavova. Nije ga lako igrati jer službenih pravila ima više od 100. Ključno je to da igraju 2 skupine po 9 igrača, a logika igre je sljedeća. Igra počinje sa time da se loptica prvo mora baciti. Protivnički igrač baci lopticu, bacač, zatim udarač udari lopticu. Nakon što je ta loptica udarena, recimo da je to kao nekakva igra lovica, gdje obrana želi uloviti udarača sa lopticom prije nego što dođe do neke sigurne zone, odnosno prve baze. Osim loptice, za bejzbol treba palica za udaranje loptice, rukavica za hvatanje loptice, podrukavice da vas manje bole ruka kad udarate, kapa, dres, hlače i naravno kopačke. Zašto volim bejzbol? To je teško pitanje. Mislim da to je jednostavno bila ljubav na prvi pogled još u 5. razredu osnovne škole kad su mi treneri iz ovog kluba došli u razred, pokazali mi i ja sam ulovio lopticu, došao sam tu na prvi trening. Ja sam trenirao skoro sve sportove, od plivanja, nogometa, košarke, sve živo sam trenirao, ali evo jedino sam tu ostao jer jedino je tu nekakva mala zajednica u kojoj svi sve znaju. U bejzbolu sam se najviše zaljubio udaranja jer mislim da najbolji osjećaj na svijetu kad udariš tu lopticu. Tako da, eto, jedva čekam svaki put doći opet udariti lopticu. 1, 2, 3, Zagreb! I stigao je trenutak kojeg sam se dugo pribojavala, a ta je da ja moram udariti u lopticu. Mislim, to je skoro pa nemoguće. Maro? Ma mogu. Ajde. Ovo me se niko nije nadao. Hola Croacia, ¿cómo están? Me siento feliz de estar aquí. Venezuela je jedna od najboljih zemalja svijeta u bejzbolu, pa su zato naši poduzetni dečki iz kluba angažirali trenera iz Carakasa da ih usavršava u igri. Venezuela el primer deporte es el béisbol. En Croacia el primer deporte es el fútbol. Entonces por eso nosotros como venezolanos tenemos una ventaja sobre los otros países del mundo. En estos momentos somos el número 1 a nivel mundial porque ganamos la World Classic.
Okay, el Clásico Mundial de Béisbol lo ganamos nosotros, entonces eso nos lleva al ranking a ser el número 1. En Venezuela el béisbol es una pasión, eso lo llevan en el corazón. Aquí estos muchachos también tienen pasión, tienen corazón, juegan con mucho entusiasmo. Me gusta Croacia, me gustan las personas de Croacia, son personas muy amables, son personas decentes, que es lo que uno busca en la vida, pues personas decentes. Ustedes son muy decentes. Novi trener je novi vjetar u leđa i priprema za natjecanja u zemlji, ali i inozemstvu. U Hrvatskoj spomenutih 7 klubova igra u nacionalnoj ligi. Zgoda s natjecanja je, kad sam bio mlađi mi je ostalo najviše u glavi kad, inače jako je teško u bejsbolu loviti loptice kad vam je sunce gore, jer vam bejsbol loptica kako je bijela izgleda isto kao i sunce, a kad si dijete, ja sam počeo trenirati sa 10-11 godina, to ne znaš i samo sam ovako digao glavu i dobio posred čela, pao na pod, nisam znao di sam. U Mađarskoj sam kasnije, kad sam već imao 20 godina, me jedan čovjek od jedno dobrih 150 kila pregazio, pao sam u nesvijest, ali to je sve dio igre, boli te tih 5 minuta, poslije se oporaviš, sjedneš, popiješ cugu i dobro je sve. Pa na primjer, bejsbol je, pošto je vani dosta popularniji sport, sjećam se sad situacije kad smo bili s reprezentacijom u Nizozemskoj, dok smo izlazili iz stadiona, tam su nas čekali gledatelji i mala djeca kojim smo, potpisivali smo im loptice s utakmice, a ljudi u Hrvatskoj u pravilu ni ne znaju da bejsbol postoji. Iako možda nemaju status kojeg zaslužuju kao vrhunski sportaši, dečki uživaju u bejsbolu. I to tako što pronalaze zadovoljstvo i podršku jedni u drugima. Bejsbol je super sport, ali da nismo prijatelji, mislim da ne bi to ta cijela priča ne bi opstala. Ja mislim da je stvarno ta grupna dinamika nešto što drži ovaj klub na okupu i što nas drži iznad vode, kako se kaže. Evo, mislim, mi smo svi kroz godine smo se upoznali na bejsbolu, mi svi koji se poznajemo tu, niko se nije poznavao prije. Sad smo postali prijatelji, družimo se, izlazimo vikendima zajedno. Evo, jedan prijatelj nam se sad baš ženi, idemo mu svi na svadbu u 10. mjesecu. Nadamo se da tad neće biti nikakvih utakmica. Ako želite probati nešto novo i drugačije, svratite na Jarun. Bejsbol klub Zagreb vas čeka. Zagreb, 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 Zagreb! Dobar dan, dragi gledatelji. Nalazimo se u Gym Store U fitness centru i danas pričamo o jednoj temi u kojoj će se svako od vas, vjerujem, barem malo prepoznati. Znamo da bismo trebali više trenirati, bolje jesti, više spavati, ali nekako stalno zapnemo. Zašto je to tako? Je li problem u disciplini, motivaciji ili nečem trećem? I zato je s nama danas ovdje naš trener Marko. Pozdrav Gorane i pozdrav gledateljima. Koji svakodnevno radi sa ljudima i susreće se upravo s tim izazovima. Marko, ovo je nešto u čemu se stvarno svi možemo prepoznati. Znamo što trebamo raditi, ali to ne radimo. Zašto? Da, i ono što je zapravo zanimljivo u svemu tome je da svi imamo dovoljnu količinu znanja. Znamo da trebamo kvalitetnije jesti, da se trebamo više kretati, da trebamo više spavati, ali jedna od najvećih prepreka je zapravo ta da si zadamo previše posla, previše zadataka u tjednu, jednostavno nas preplavi ta količina posla. Od ponedjeljka bismo sve, 5 treninga tjedno, svaki dan priprema hrane za posao, ranije spavanje, ali jednostavno to nažalost tako ne ide. Možeš li to približiti nekim konkretnim primjerom iz prakse? Baš sam nedavno imao jednu simpatičnu situaciju sa klijenticom gdje je pričala kako ima problema sa konzistentnošću izvan teretane. Preskočila bi obroke, pa bi naručivala izvana, ne bi se kupila dovoljan broj koraka u danu. I onda tjedan dana poslije dođe i kaže: ej, kupila sam nove posude staklene. I kao, ne želim da me krivo shvatiš, ali kao staklene posude su odlične. Međutim, nismo adresirali onaj pravi problem, a to je raspored u danu. Čisto da odvojimo dovoljno vremena pa da možemo iskoristiti te staklene posude i napraviti obroke. Da, ljudi često kupe osjećaj napretka prije nego što naprave stvarni napredak. Upravo tako. Lakše je kupiti nove staklene posude, novi fitness sat ili novu trenirku za trening, umjesto odvojiti vrijeme za pripremu obroka taj tjedan. A opet svi želimo rezultat. Istina, a s druge strane želimo i komfort. Želimo biti fit, a kad dođemo doma želimo se baciti na kauč. Želimo i zdravije jesti, s druge strane želimo si naručiti neku brzu hranu kad nam je bio stresan dan na poslu. To je sve neki normalni unutarnji otpor koji svi osjećamo u nekom trenutku kad se spremamo napraviti neku značajnu promjenu. Kako ljudi onda mogu biti dosljedniji? Jako dobro pitanje. Vrlo često u radu sa klijentima znam koristiti skalu izvedivosti koja ide od 1 do 10. 10 bi recimo označavala težinu zadatka, ne mogu to napraviti nikako, dok s druge strane imamo jedinicu koja označava radnju koja je toliko mala da se čini patetična, kao da ju nema smisla uopće raditi. Upravo tu jedinicu i želimo.
Umjesto da se za cilj odaberemo kuhanje 5 obroka dnevno cijeli tjedan, želimo zapravo odabrati jednu jednostavnu radnju poput dodavanja porcije povrća uz jedan obrok dnevno. I te male radnje će kumulativno donijeti zapravo opipljiv rezultat. Ok, rekao si mi za prehranu, a što je sa treningom? Ista stvar, Gorane. Isti taj proces ćemo preslikati i na treninge. Umjesto da krenemo sa 5 treninga tjedno, ajmo probati ubaciti 1 do 2 treninga tjedno, a na dane kada odmaramo, idemo probati samo biti malo aktivniji. Umjesto lifta idemo probati koristiti stepenice, ili jedna super stvar koju isto također znam reći svojim klijentima, ajmo se parkirati malo dalje od posla, pa ćemo se prošetati do posla. Što ako preskočimo jedan trening? Tu ljudi najčešće odustaju. To je istina. Ljudi se najčešće uvuku u tu zamku perfekcionizma ili sve ili ništa mindseta. Misle da ako preskoče jedan trening da je to problem, ali zapravo nije. Ono što je problem je da kad se taj preskočeni trening pretvori u cijeli tjedan, zatim cijeli mjesec i onda cijelu godinu. Ljudi su uvijek u potrazi za savršenim planom, ali on jednostavno ne postoji. Vrlo je važno da plan prilagodimo sebi, tako da ga možemo odraditi kad smo umorni, kad smo pod stresom i kad dan nije idealan. Koja bi bila glavna poruka za gledatelje? Ako su se gledatelji prepoznali u cijeloj ovoj priči sa staklenim posudama, to je zapravo dobra stvar. To znači da žele krenuti. A najbolji i najsigurniji način za krenuti je da angažirate osobnog trenera u svojoj najbližoj Gyms for You teretani. Najsigurniji način za dugoročne rezultate je da krenete sa planom prilagođenim upravo vama. Zato, dragi gledatelji, ostanite aktivni i vidimo se na treningu. Dolaskom lijepog vremena svi poželimo što više vremena provoditi vani, uživati i rekreirati se na suncu. Danas ću svoju kavu zamijeniti zabavom na 4 kotača. Ali prije nego što krenemo, došla sam ovdje u Intersport uzeti novi set rola i jednu lijepu sportsku kombinaciju. Nije mi dugo trebalo da izaberem ovaj savršeni Energetics komplet. Mislim da smo sada spremni za bundek. Na desnoj nozi probala sam model Rollerblade, dok na ljevoj imam Firefly. Idem ih probati da vidim koje su mi bolje. Svakako mislim da mi je na dozi udobniji lijevi model, tako da danas ću izabrati Firefly. Sad sam spremna za bundek. Svi smo mi kao djeca, baš kao i djeca danas, uživali u rolanju, u toj bezbrižnoj igri kretanja i osjećaju slobode. Ali kako odrastamo, često zaboravimo koliko nas ta aktivnost zapravo veseli, ali i koliko je se lagano možemo vratiti. Zato ćemo danas ovdje na bundeku zajedno odvoziti krug i podsjetiti se kako se uz ugodno društvo možemo i rekreirati. Bog Bruna! Bokić! Sa nama je moja prijateljica Bruna koja će nam se danas pridružiti i reći nešto više o ovoj predivnoj rekreaciji. Drago mi je da ćemo se danas družiti na 4 kotača. Super, idemo u krug? Ali čekaj, sigurnost je na prvom mjestu, tako da moramo prvo staviti opremu. Dobro si me podsjetila. Ajmo. Idemo. Evo ga, spremna sam. Kako izgledam? Izgledaš toliko dobro da mi je sad žao što nisam ponijela svoju opremu, ali svakako preporučam svima da nose zaštitnu opremu. Dobro, evo Bruna, ti si kineziologica po struci, pa ćeš nam zapravo najbolje reći zašto i ti sama biraš rolanje kao oblik rekreacije. Pa iskreno, nakon duge zime jedva dočekam ovako sunčane dane, tako da mi je rolanje jedna aktivnost koja sagori dosta kalorija. Mogu se družiti s prijateljicom, možemo pričati, a opet mi radi cijelo tijelo.
Evo, rolamo se već neko vrijeme. Ja stvarno dugo nisam bila na rolama, pa evo, ne znam, ili imaš možda neki savjet za mene kako da popravim svoju formu ili tehniku? Krenut ćemo od stopala, moraš biti oslonjena na sredinu stopala, koljena su ti blago pogrčena i prate ti uvijek liniju stopala, da otprilike drugog i trećeg prsta. Što se tiče trupa, trup ti je blago nagnut prema naprijed u blagom pretklonu i trbuh ti je čvrst stisnut i dok se odguruješ se prema nazad i prema van. Znači u pretklonu si, ali kralježnicom, znači prema naprijed, pazi da ti ramena ne propadaju dolje, ostani opet uspravna ramena, gure prema nazad, stisni trbuh i to ti. Najbolje da mi ti pokažeš. Evo ga. Znači ramena malo prema nazad, stisneš kor i to ti je otprilike. Ok. I šta si rekla za ove iza? Isto sad. I sad kad se odguruješ se ne nazad, nego prema van i prema nazad. I prebacuješ težinu sa jedne na drugu nogu. Može. Pretpostavljam da je i oprema jako bitan faktor u dobrom rolanju. Da, to si dobro primijetila. Oprema je jedan veliki dio posla i jako je bitno imati dobre i kvalitetne role kako bi mogla dobro manevrirati i kvalitetno i dobro zakočiti. Kada krene sezona rolanja, zapravo na sebi primijetim koliko su mi noge čvrste, formiranije. Pa koji zapravo mišići najviše rade u rolanju? Pa zapravo kad si u pravilnom stavu za rolanje, dosta rade gluteusi, što je super curama sad prije ljeta za kupaće kostime i slično, da se malo dovedemo još u red. A rade još i kvadricepsi, zadnja loža, listovi i jako nam je aktivan trbuh. Znači, rolanje je jedna od odličnih rekreacija za skinuti koji kilogram sada prije ove ljetne sezone. A tako je, ne znam jesi znala, ali rolanje ti na lagano rolanje zapravo troši oko 400 kalorija na 1 sat. Znači da smo mi svoje kalorije zapravo potrošile za danas i možemo na zasluženo piće. Ajmo. Ajmo. Ne znam da li ste primijetili, ali ja sam stvarno danas uživala u svojoj rekreaciji. Zato sljedeći put kad pomislite da možda i nemate vremena za trening, izvadite role, izađite van i možda se baš vi zaljubite u rekreaciju na 4 kotača. Vidimo se sljedeći tjedan. Moždani udar je jedan od vodećih uzroka smrtnosti u svijetu, a najčešći rizični faktori su arterijska hipertenzija, pretilost, stres, pušenje i nekakve loše prehrambene navike. Simptomi moždanog udara su naglo nastala slabost ekstremiteta jedne strane tijela, naglo nastali poremećaj govora, asimetrija lica. U engleskoj literaturi imamo akronim FAST koji označava najčešće simptome moždanog udara koje bi ljudi trebali poznavati da što prije reagiraju, gdje F predstavlja face kao asimetriju lica, A predstavlja arm u smislu asimetrije snage ekstremiteta, S predstavlja speech, poremećaj govora i na kraju T predstavlja time gdje ljudima se govori da je jako bitno što prije reagirati u slučaju navedenih simptoma. U slučaju nastanka navedenih simptoma vrijeme je od ključne važnosti. Najvažnije je što prije reagirati, što prije potražiti hitnu medicinsku pomoć. Što se tiče oporavka motorike ruke i noge, noga se oporavi u 70% slučajeva, dok je ruka ta koja se oporavi u 30% slučajeva. Puno je sofisticiraniji sustav mozga za motoriku ruke nego noge. Iz tog razloga imamo puno teže same liječenje i nekakve rezultate oporavka ruke u odnosu na nogu. Kod nas u poliklinici Sinteza kada pacijent dođe nakon moždanog udara, nakon što je odradio hitni bolnički dio, dolazi kod mene na pregled gdje procjenjujemo stanje i koliko ima smisla i na koji način, koliko ćemo vremenski to raditi. Nekad radimo 2 do 3 ili 4 sata dnevno s takvim pacijentima.
Nakon toga krećemo sa fizikalnom terapijom gdje radimo, prvi dan na fizikalnoj terapiji radimo nekakvu posebnu procjenu testiranja na svim robotima gdje smo s tim pacijentom i nakon toga kreće fizikalno. Od neurološke rehabilitacije najbolje što više odmah i ključne su nekakve prve 2 godine, pogotovo prva godina. Nakon toga dosta opada nekakva mogućnost oporavka. I onda oni u procesu toga eventualno komuniciraju sa mnom, evaluiramo. Ako je potreba za nekakvim dodatnim procjenama, snimanjem, koristimo eventualno magnetnu rezonancu. Dijagnostika magnetskom rezonancom u slučaju moždanog udara naravno da ima svoje mjesto. On je puno i osjetljiviji od CT-a koji se uobičajeno koristi zato što on puno ranije otkriva promjene uslijed ishemije mozga. Već unutar par minuta od nastanka začepljenja arterije on može pokazati promjene koje nama govore da se radi o moždanom udaru, za razliku od CT-a gdje to nekad nije vidljivo čak i par sati od nastanka simptoma. U rehabilitaciji nakon moždanog udara kombiniramo zapravo 2 metode rehabilitacije. To su konvencionalna fizioterapija koja najčešće uključuje bobat koncept, ali ne samo taj. Postoji i proprioceptivna neuromuskularna facilitacija i ostali koncepti sa robotikom. Ono što je bitno, što bih voljela naglasiti je što raniji početak fizikalne terapije kako bi se postigao maksimalni oporavak pacijenta. U praksi, dakle, kažem, ovisno o stupnju oštećenja koje je nastupilo u samom mozgu, mi možemo pričati o potpunosti nepokretnim pacijentima, znači koji dolaze kod nas u invalidskim kolicima, koji nisu uopće samostalni niti pokretni, ili o polupokretnim, odnosno tim hemiparezama koje zapravo ljudi koji se kreću, ali im zaostaju određeni motorički deficiti, kažem, da li na lijevoj ili desnoj strani tijela. Ruka, na primjer, nam je najspecifičnija zato što nešto se sporije oporavlja u odnosu na nogu ili na hod. Sjećam se jednog mladog gospodina koji je došao u invalidskim kolicima i recimo prvi taj moment, mislim nije prvi, ali nakon dugotrajnog rada kada je napokon ustao i napravio prve korake samostalne, odnosno vođene korake uz mene i kolegu ili uz fizioterapeute i taj osjećaj zapravo ushićenja i sreće kada opet zapravo stoji na svojim nogama i samostalno hoda, pa evo, možda bih to izdvojila kao to su onda i suze radosnice i sve se tu emocije zapravo izmiješaju, pa imamo ih puno, samo što do toga je proces, tako da smo utoliko i više sretni kada dođe do toga. I upravo to su onda ti momenti zbog kojih smo zapravo sretni što se bavimo ovime što radimo i što zapravo na taj način pomažemo pacijentima u svakodnevnom funkcioniranju. Kod nas u sintezi je prednost ta što je takvim ljudima bude vrlo zabavno, trudimo se, cilj nam je svima da dođe do oporavka, najbitnije je meni da takav pacijent ima volju, a sve drugo ćemo polako riješiti. Dragi gledatelji, dobar dan. Danas pripremam jedan zdravi ukusan napitak koji će vam pomoći da se osjećate lagano i osvježeno. Jako je fin, ali prije kuhinje odlazimo do DM-a da pribavimo sve potrebne namirnice. Evo ga, i to je to, idemo. Ako tražite brzi i jednostavan početak dana, ostanite sa mnom jer ću raditi smoothie koji će upravo podržati takav jedan početak dana. Ono što mi je izvrsno kod smoothija generalno, pa tako i kod današnjeg smoothija, današnji smoothie se zove frappuccino s rogačem, je to što je priprema smoothija vrlo jednostavna. Jednostavnije je napraviti smoothie nego speći jaja.
Za današnji smoothie, rekli smo, zove se frappuccino s rogačem, koristit ćemo sljedeće namirnice. Kao bazu koristimo bademovo mlijeko, a to može biti, na primjer, i zobeno. Uglavnom neki biljni napitak. Zatim, da opravdamo i naziv frappuccino s rogačem, koristimo rogač koji je izvrsna alternativa kakao i naravno prirodno je sladak. Zatim ćemo koristiti cimet koji je odličan za boost organizma i cimet je odličan za regulaciju šećera u krvi. Tu su i datulje, naravno kao jedan prirodni zaslađivač, i koristit ćemo danas žitaricu proso za jednu dodatnu sitost. Pa krenimo sa pripremom. Stavit ćemo 4 žlice prosa. 1, 2, 3, 4. Proso je izvrsna žitarica, a nije toliko upotrebljavana kao na primjer riža i nema glutena za one koji su osjetljivi na gluten. I kao što sam rekao, možete sa malo tople vode ćemo namočiti proso. I ono što je dobro ubaciti u svaku žitaricu i u svaki smoothie je prstohvat soli, jer će sol istaknuti slatkoću i žitarice i poboljšati okus samog smoothija. Ubacujemo bademovo mlijeko, odnosno napitak. Jer kažu da mlijeko možemo zvati samo ono što je životinjskog porijekla. Pošto je ovo riječ o bademu, onda to zovemo napitak. Dakle, bademov napitak, rižin napitak, kokosov napitak i tako dalje. Stavit ćemo 1,5 šalicu biljnog napitka, 4 žlice rogača. Ipak je to frappuccino s rogačem. Pa ćemo staviti 1/4 žličice, male čajne žličice. Evo ovako odokativno 1/4, ne smijete dakle pretjerati. Ipak je zapravo cimet začin. Kako bi nam današnji smoothie bio dovoljno sladak i ukusan, stavit ćemo datulje ili datule. Evo, ove su bez koštica. Sad ovako, stavit ću 5 komada, 1 šalicu nasjeckanog celera iz čiste zemlje i za kraj, odnosno predzadnje, stavit ćemo prstohvat soli. Rekli smo, sol povećava slatkoću žitarice. Evo, proso stavljamo unutra. Ja još uvijek malo žvačem celer, jer smo sve stavili i prstohvat ljubavi. Jako bitno. Jako bitno. Stavljamo. Poklopimo i palimo blender. Stavimo ga na program za smoothie i palimo. I evo ga, naš frappuccino s rogačem je gotov. I završit ću ovaj prilog sa ovakvom jednom rečenicom. Ko pije umrijeće, ko ne pije i prijeće. Zato ovoj čaši smoothija ruku pruži da ti život bude duži. Vidimo se u sljedećoj rekreaciji. Živjeli! Nadamo se da ste i ovaj petak uživali sa nama. Vidimo se za tjedan dana sa novim pričama o pokretu i rekreaciji.